Yama be akwa ba yeba nzima today azo ade makaku yeba lete ngane la ene yewo awiane yewo sukuru mo be fly nzima mane complex or the school mo I think the first private school mo organize awiane azo what jomoro bobo anua the first private school it tinga kura don or the doctors or the lawyers or the nurses teachers make all works of life nzima mane tete school ngakura don mo da bobo mo letting dekra me valley mu ha ichi na malimu be sukuru okay na be wiere na manyamre vale sukuru yazo eva erobera be do be sebenzi na be ga ba ye sukuru no moare be fa be se no ahyere de echi be sukuru ne mo be hia ke ye ba ne ni sukuru me mu ane eri adware na ora ko echi mole ofo krebe o ka ukrebera ya hia hrebe bia ne sukuru enji ane de kama oliver to se hala o se krinku bia la e ma ye bi obozi ye hia bia la anezi ya do be da mo be sukuru la nyuno na bada ko ba ye school ne moare madam yema wa kwa ba yeba nzima today azo madam na akpaka ni eno yada radiasi yada be fra me adie ma kaku madam kwa chana ka be fra we dan ko be fra me Joanna Tando mafa ya edo ye la nzima man school ni anwa mkwa cha nzima man school ni muhu ye dri school ni okay 1983 na nyamevre okay ye medamre ni nzima alright okay so bedelia only ohu ye bedele sukuru ni ya anyamre do salevle ni ya ujionzi na ole ni school ni so dere ni was 1983 madam ye deke nzima the first private school wa Jomoro okay nzima mane so dere was the first private school wa Jomoro madam betitinge kura abahra wa ha melmo kakra betitibe na watitibie ke bie obi ye ze bie what de ke bie lawyer bie what de bie amujo kele yeah what de bie amujo kele oh ye de bie don Honorable Stephen Blay the first graduate of the school okay kakra also kunu pa wo yeah ama kofibu amoye beyijima yeah otobe ke bobo all right you mo doctors lawyers ke electoral yeah profession biala yeah bi sure since ke ye school all right you can create be der sukuru ne ke be fa batitinga kura na ama banya gina brek pare wo be ehima anake be dache angba no ko be ye iso ye bala wase wo ajaka pare na modrobo mo eni ehu be hunyo be bo na beta kos beta bo beta manga kura mo wo Jomoro nkanka ewa ne suwa ehye na ngakura mo be wiele evre 2006 ema ye de ke ba ya hyere de ekpure pare be ma wo odozo mpocho no hale pa no hale ana menye ndafe mke bie bagare bahaka ba aye no ko wam kan menye ne tesa zo kwa muti ba ma alevunu ala mde malmo wata kwa de bobo ye ba huru mke ba yake na baba angba no ko enekensa ye bagare ba ya ba ya shere die mo no hale miyiri papa para menye zo ke yede mu a teachers e bia la mama ha me ba me vra me mama mo bo wa de music team ha me be no hale be ni zo de me ba ye ba mayela all right be my desktop 6 desktop computer 6 yes okay system unit odanko 6 okay one se mouse ne ka mo all computer but 6 computers yeah be my you can mathematical set be ye what blackboard so oh okay but my kuraku okay is be my school to cram but down about form 3 yeah the last it the really very fresh ye cram be wow meat pie me all right okay yeah the bas pa nyam shirabe okay they be amesreke they will never lack mababa mayela nyam be we no na they will be ala no ko ishi bia bye. All right. Said the madam o say 2006 batch na aye moale mo do mani zion na be mo be ha be hwele ke be ba ana mi nya ne tese sezo na no manzimo ba aye le sukuru kula de momo nyira le ngome da obi okukre ba o se ba ma be 6 computers very neat computers brand new computers mo be ba bo school ni ayi mo fikani a be ma be ngoko mo be ba le BEC la be ma be mathematical set oni ni nyane mbafa mboa be won ba le BEC ni anaka sonya ne bada ko ba pe na ba ye ke be da be yele ke hele be ke nyamne eyira be madam ke ka kra ne ese ha ni nyane ehye mu imale school nji ala unji
mo kakra bi hia mba Kennedy ne kasa edinda na yeah be mo be painting school oh better be painting school better be painting school wow be mo be painting school boko na akibava asherede wow but in school ne krama mo yele nwe mo pink ne white na yi onwara 2006 asan wajima better be sanity ya da ba sumani ala kama madam hala na sene ala lezi via maba madam Oliver Twist da bi olobiza mo kuku bi Oliver Twist and maybe you say please can let add more mo ti biza say imala na keze hia bi eko oh school dia engineer de wiele okay mo ye bi ala ye hye ne don okay nyane le ke Jesus okay football okay nyane ma fedi won hwa nke kro ma fedi won hwa na ade ene mabaye wo gwane azula amke mgbere mabaye wo gwane azula se ye na wane aboa ani outsiders be fedi won be seke moti indoor ones mo iwi a is every classrooms na ade all right yenye mo bi ye bukaya books de be bia ba fa ma ya library ma ye be ya ye la yenye books ye gwa kani okay yenye be ri kwa all right so say but Delia madam ma ye dey come on Ghana Oliver Twist will always ask for more also school be here Jesus e kamran to mama aweku bia la mo wanzima manje bani no nkanka all students of Nsema mane ye here Jesus ye here footballs ye here recreational activities mo ngakura mo ban here more especially mo ngakura mo feeding mo ha na be ba banye aha school ni no eduma na gaba na so banya nyiri le pare na okpo no school bo ba ani ngro kokko hosu no ojazo kono na be bodo no mo bodo tu mo we pa so ke ma me ko school sa ko ba teachers mo ma onyidi is a uwa already be mo for odi onya mo yakonde ya mangakura mola alle indoor ones ne yakonde ngbele na mo yebeje chi yale ne a na mani awuru wo no ba ba asachia mo ti yesere ya toto ya zare medie ma mo wonse ma manje bani anu nkaka nse ma o student ke be bo modern ba ye mo ale yela bi azie library fofore ye be hia books don ye gwa ye library ni mo ti ye ba zare biala mo obla mo ale biala fo boyala aye mo ale na ye hora ye ni nya na hye ye mangakura mo enne be wonse ma mane na hema bera ko ba ye ke ye mo enne ye le ye ahyere ya via ma school la ye mo ye ka ye bonu aka mo ngban ma hala peke na me peke a ane ye fe chi akole ne a ye boa ye ma nse ma mane ye kweli me se ke nse ma mane 1983 mo bedela academically ne be perform be mi biza mamen madam ngwa chale academic wise ne kezi be performance de wo bi si hele ni no ne am kada bana ni education on shada on ni para wo nzimake moti yagala ani ye ni public school mala public school that's the first case be ya even though teachers more very good but am can work and knowledge ye the extra classes ye teachers more supervision ni kamoti oma the be super ko mi no pa catch there was a year in last grade 8 wow the mu abenya 6 wow but recently during to government policies ni ability ima nyane don ye different is a school small e bi ala preke obi face nti nyane bi okare am ngrama nka so ke so bi ala preke obi face nti adrema ba pinso ba be bi face la ye ba won wa ye de mode bi a yesi kikuran usukwa no kono fa ya adwuno kere a bia mo be nyala ani nyan even though ye nya 6 ye sheda ye nya agri 6 but e be a pass the one so mo events mama e wo her exams more ifirile mo be pass be nya be schools bako all right yo onka kama be se mama be so so joka kan so na na enso no media ba bu ala bedale ye bia fa ye adawo ni ahwa wele ndi ke adawo ni la yo fa mo ti ba ye onya ne ke mran pesre ohia san ke jima de fufura no ko wale ka madam ye bia fa adawo ni ahwa wele la mbazale ele joka mo lia mozi anaka wele e mama dia horo e kama wo mozi ala ke no hale oyemefe ke bere ba akwara te inyanin pesi but e parama ba akwara mala imala ke suna ora padi nzike nzishia ye ejima e ka se ninu a e ba dwen ke oil so easy onazi moti mazere ke bia e be parami bia la mama ba di wosu azu se me de mo waki me nya dwen ke de bebi am okozuru so azu meti bia am okozuru so azu mo fa ni school ni anwula be prompting na me danko ma mo prayela babu ma yeye
Alright. That's Yo, Sevedelia, o say anga back by telling you a search bobo ne parallel bobo Emma onye Elia Sumaniala. But what the one will be ala and I can suku nyam biara. I be day on Zwanbola on Diva Kamuala, a dear Makaku, and so much today, Yadabas.